Memo bibi akwaba e by emergency Ghana TV esuebusia ene nso yasanso edinhyemu e wa habium na ene story yensaka e wa fidem ha se no ye mami bi e de nasem abeda ohinini e wa Sompa TV nebusia asem o de by ne se ne djuma eni baako e di omodjuma sika edwane akọ na omohwehwe ne kira kwan we be bisa se kwan ben so e na ofa so a odi sika ne edwane yenti yensem ne yenko ne hwehwe video ne na yentie mu nsem emra sisi a hye ne so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section as yensem ne yenko ne hwehwe video emra. Number 1 Juliana Otu oye complainant ayi no free by tema wan no oba ne kwadu awume bright Ignatius ono so tema God after in court Julia te say me pa cho ya me adom na wonso e yo me ho ye oba e show ya Bible Quran ye bibi focus ya kasa prekoshina bobodu ya ne cross over there mba cho me pa Bible oba ya sorry me kwa Assemblies of God am I yesum yesuma me razi me da se fansani fato Bible ne so na bodin eye me Juliana Ekwata Otu. Mensada Bible iso. Mensada Bible iso. Sa sama me beken. Sa sama me beken. Nukre trodo. Mindi tro. Onyame boa me. Order. I'm Julie Asembe na ba. Oh. Me pa cho me ye ejuma e wo committee 25 bedi akon e wo tema. Ye ne abrente bi na eye ejuma. Ene na ye ejuma bosumi nsia mu ni. Ena baby adwuma na ye no so ye wo baby a ebi mu eda baby a mbema da ene baby a mba so eda di adwuma ye bakery ye brodo okay ni di rich love soja bread into no abrente ye a ye tai suma no ma ni disika kra eco bank ma oba ye wo adwuma ni moto a ye odeko Ignatius so bright ekume Ignatius bright ekume o ye di ani o ya igbeni into no memenda etwemu ena ye de sika man say on fan koma ye supplier e wo ahyiama nti ye de motor no kan ho say obeya obekona wa bank next can you say 50,000 500 million nti ebo ye before obekono ye fresh supplier no nipa no discount command so nipa say asabi aye kan e bobo be yo e ku be discount be dwane later wo be bia la ne tokono your fresh supplier no say nipa say e de bright awume e de scar eba no see you wate inti within 1 hour na supplier na fresh o on bedu you or friend number no so say ye de ne number emma nipa no to friend no so a on fa ena ye start say ye so ye den ye free abrante ya amfa call no inti ye kra na enim se bia motor de accident inti enim se e bia akwa da baby inti ye ma adwuma no krofo no bi e Cochin hospital sa we around bebre omina omu ehu no ho te ban sa na se ene de aye de aye sika na no de adwane o sika mba motor mba nipa nso e wa mba ena ndie ye call report wo police station na ye jawo ena ye call report wo police station ena omuso beye omuhwehwe ena menu ba ko enim mo show yi no sisade a mo mbra na money na ye juma for how long na ye juma be 6 months ni monim so ofiri he ho so ofiri ho na wo yere oni yere ba tema ho de monim ba bi wote tema ho no baby a na ote no na I say on nam obi nchen baby ote ne nye ne permanent place ye the posters go around say ye here workers and obabi na ye nti na mutimi gini di sa 6 months pe ekukuru sika sa de ma no we ni jimi obi be dada na so de betu kwa akodada na akwa ne ke na tie o wo mfie sei or 35 or 36 more than photo by am fan to so me hwehwe no Kevin brata ku me no photo wen obefa oshia wo betumi aku anadwo wo betumi aku nipa anadwo
hey wo wura yi o bright Ignatius awume yesu ofiri ho company na we am no your friend saying Rich Love Soldier Bread for what tema omni owura na ye adwuma asema ye kan bi ni o jiska koma suppliers ye jiwudi wa famoto no any 50,000 no de adwane owura ye ogina hoyi o hie ni panadwo a obehead waku wo behead akum enu ogina so no eti ade sham what tema dodo wa akoso mo pram eko boda no so hilakwaji seme boda afrawo ekeka ko beni unya no amonchen wa konfo senye so obi na akoku no atu hwirem agi moto no yenya ntere ye peno eya wira hosem ene mre beto panwa eja 50,000 da benda boni aba ye kane binie Ghana fo mama ye ni na ho na nipa na ye ni wo monam no enipa boni fo fa obejuju nanim said we ye ni papa eni wa betra na wa yi ujam aye ni papa na wo bo points wa unity one set say bibia no wanche so owura na sister mumu srade ni first ntre tumi kukuru ska de man bibia no wanche so owura wonya poni a oni wan oso ohwa niema osove ejuma ne sister na muhia ne kasai onu ye twane kata 500 enye bad pano to a sen kwa your mom weekly allowance your mom breakfast oh bra Ignatius so wo se ba bia brawate na wiase obeturu ko hwe nkwa ye turu ko hwe owuo ba bia wo biara mo amo hwe on kran bia wa be se bia ba bi rensa asawe fa china sedem gro no na to pre momi yehunu me wira me se champo Ebusasa na ebe call story no so no na me de obi biase so the Emergency Ghana TV aye the #1 channel na story way enye futu sem kese ma omo de adwuma no mpanyimfo no because uni obi aye adwuma just 6 months me kwa me just over be ka 5 years 4 years just 6 months na wenya ni hu didie edi sika na man so mfa koma supply enti yemfa ne say that times na papa ni ho no anase bra ni ho no na mu ni obi a mu di sika no man edi koma supplier ni na ya ye nkofu adwuma no nso no ye na ye ma omulusu trust we yemu because we are mami ye dia ye ni osazo kofo obi fufo osuro so obede obeye sade na ye de e dia manipa no enti sometimes na dia mpanyimfo no adwuma mpanyimfo na komu no ntino na other ones na ye adwuma ma omo no other ones no omo ba ni etwiti omo sa esan social wire de wakobi mu nti na omo ye senti ye adwuma ma nkofo no ye nsusu nyanya mebi yensusu nyanya mebi na mpanyimfo no so mu nsusu nji amanfo ndi just 6 months with me ne di say e di scammer isi aska no de dwane na waba be pie mu e wo fide mu ase di e be make sure say sika no ne nsa beka because untimi mfo obi sika nwane sa na wugidi say sika ya wo de dwane no would be ya de papa na untimi mfa nya de papa da because enye wo sika ntimpanyimfo ne yemfa asemmwe ejima mpanyimfo no mfa asemmwe entu mo hofo ebusa meka usa ha egusa ye Emergency Ghana TV eso ebusa ye mmoa na ye nhwehwe ye nua be ma ye papa ekira akwa because ye maame sika we emu edu papa emu edu enti number no e na area to screen no so edi ameje so an catch maame esi ene se ebusa ye be sanso edi nhyiemu e wa ha bi makra